Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam. Di mana nih? This is Indian coffee Indian house, Aceh. Coffee House Aceh. Mak udah ada Indian Coffee House ya. Assalamualaikum. Ini. Mak ada durian nih di Indian Coffee House nih. Ya. Ya kan? Sabar. Kita durian dulu ya. Ah. Apa? Incredible India nengok ni. Eh? Incredible India. India Tourism Singapore. Incredible India. Yeah, because we discussed your issue with immigration. Aduh. So once, so affidavit you have to give them, and they will put this stamp, and have they given it to you. So give me all the documents, we will issue your kids birth certificate. Have you applied online? We have the phone number. Call him, show him all the documents. Go you call him, show him all the documents, and then if he says everything is okay, give him. I will take it. एक बार आ जाते सारे जो इंट्रोडक्टरी गेम्स हैं The idea is that there is JWP part, the JWP can closely work with each other, find out what are the issues, solve. First thing, I talk to you, and you have got this from the government, so you get email and then stamp. Will it work? If he says yes, give me the document. I will send yours. Durian Indian food. Indian durian. Indian durian from India. Pak Ben, durian from India. Hah? Durian dari Medan. Incredible India. Pak Ben. Pak Ben. Dari ke Jawa Pak Ben. Pokoknya jangan telat gitu. 1 menit pun jangan telat. Ya, kalau udah di schedule, aku udah setting waktu ya. Ya Allah. Ri, tanya Pak Ben lo, ada alergi masuk kamera nggak? Jangan kita sorot. Alergi? Ah, jangan. Itu harus pantau. Cukup suaranya aja. Jadi kan ada orang-orang dia nggak nyaman masuk kamera ada. Ya, benar. Jangan sering kali, maksudnya. Kalaupun jangan dekat-dekat. Paling jauh-jauh boleh lah sekali. Ya. Jangan juga akhirnya Pak Ben. This is durian from India. The king of fruit. Sending from India. How about the taste? Good. Good. The fact is durian from Medan, ucok durian, but just eat in Indian coffee house. Just eat it, apa? Bahasa Inggrisnya grammar? Bahasa Inggrisnya apa? Maksudnya duriannya dari Medan, hanya makan aja di Indian coffee house. The fruit king from Bahasa Inggrisnya mana? Medan. Gimana bahasa Inggrisnya? Coba. Eat in Indian coffee Aceh. Ya, Itu. Not durian from India, ya kan? Not, just the place to eat durian is Indian coffee house.
in Banda Aceh. Nah, itu betul. Nah, betul, betul ya. Aku sering ngopi di Ya mobil. Allah. Di mobil masuk. Assalamualaikum teman-teman. Kita sedang relax di Coffee House Jalan Prof. Ali Ashimi di Kota Banda Aceh. Saya coba makan durian. Apakah rasanya enak kalau makan di Indian Coffee House ini? Enak. Alhamdulillah. Makasih Pak Ben. Ya. Pak Konjen. Oke. Oh, Pak Ben. Udah, alhamdulillah. Ya udah, cukup sekian dulu ulasan tentang tempat Indian Coffee House. Kepada teman-teman yang berkunjung ke Kota Banda Aceh, silakan datang ke sini. Ada kebab juga, ada kopi, ada jus, Canggih ya, Pak. ada canai. Canai ada? Apa lagi? Ownernya mana? Abang ownernya? Bukan. Bukan, ibu nih. Nah ini dia. Ini apa namanya? Kopi ya? Kopi tandoori chai. Kopi apa namanya? Kopi bakar tandoori chai. Bukan teh makan. Ya. Tandoori chai. Ya. Tandoori chai nama? Dibakar? Oh ya, Bu, boleh tanya, Bu? Ini kita nih. Boleh ya? Ini ya? Ya, bisa. Ih, ditaruh dalam ini, Ri. Apa nih? Maaf Bu ya. Ini maaf nih. Ini jelasin Bu, sedikit Bu di sini. Adik tidur Bu. Yang ribut kali ya. Ini kopi apa Bu? Khas dari Indian Coffee House. Tandoori chai atau teh bakar khas India. Hmm. Jadi dia prosesnya pertama dia kita masak dulu, dan gitu kita masak lagi dipanasin lagi. Ya. Dan gitu tapi dipanasinnya pakai ini, pakai apa nih, tanah liat. Tanah liat itu dituangkan lagi ke mangkok tanah liat ini. Iya. Jadi ini kan kalau ini dari tanah ini kan bagus juga nanti buat lambung ya. Lambung bagus nih lambung. Ini berapa nih satu gelasnya? Kalau Satu gelasnya 10.000. 10.000. Ya. Oh ya. Makasih Bu. Alhamdulillah udah dijelasin sama pemilik dari Indian Cafe ini. Indian Coffee House. Sudah. Ya. Kasih Bu ya. Ya. Tuh, ada pelanggannya lagi santai yang datang dari India. Kiri, udah ada penjelasan hari. 10.000 satu gelas. Cukup uang kan? Masih cukup kan? Masih cukup, itu yang bayar Pak Ben tadi itu. Kena dimakan yang pas sampai sana. Kami pesan-pesannya rupanya nggak kurang pas minumnya, sakit perut. Karena soda. Itulah makanya. Soda gitu. Iya. Ya cukup dulu, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.